Snaps im college Mokrwat hapo kejinggelam jong principal Dr. Kiki Nongsi henek sengi kan rutarik unaiwing harjar arpsaw kalayo ban pli perda ya ke Muay Thai martial arts coaching camp ke ban nengkong hapo Southwest Castles District. Laban kedau ba ka Snaps im college Mokrwat ke bedai tang maka Kashilam ay jinghikai kesamla puli hapo Southwest Castles District hanroi lasaki ba kalalong ka Wainik School ba badon jingtmu ba bhai kesamla puli la kalong ban penyo ya ke jingnang jingstat hakikot puli bat kam karpangru hakikam melekai beper hagani jingpli perda la yodon lang nadu Dr. KK Nongsi principal jong ka Snaps im college Mokrwat uba esun president jong ka Muay Thai Association Meghalaya kumukongsan ubabu S Ramsey Profesor jangka filosofi Babu Artunia lembat kesamla puli badon jingtmu bensyahikai ha ka martial arts. Yang penai, nak kalian college ngiyok ru ya kenam, hakawaki student di jumi kila, banong kinong job, haki leber ki beper, nak kelong ka athletics, nak kelong ka cycling, nak kelong ru, hak bede ber ka arm wrestling ke babarok ngiyok i, isko kumen ru bak ni kupor, ngiyok ikini kalat, ya keban sedang ya kini ka Muay Thai, martial arts. Camping kaba lalong hanet Snaps im college. Kadai ka jing angnut ka jungi kum ka college barakawai. Ba ngimdai bet penkut ya ka activities ka jungi tang kisau kenro jungi classroom. Rengi kwa ru ban peli ya kalat ya ka kabu ya ki students ka jungi ki badoni ka sab ka jungi haki benta ki baper. Idon sipun ki committees ki bakme na kabenta ka ban promote ya ka skill ya ka talent jo ki students katkum baki kita baki committees ki atrai hala ka jong kam ban ngayo i ya ka jingroi jo ki student ki jongi ha ki to ki bantas baki ki asim katkum ka jingla ka joki bagi sokumen ru baka sports committee kalom kawai ni ki active committee kabala jupenlong ya ki program ki paper na kamta ki students ki jungi. La jupenlong ya ki coaching camp na kamta ka football. Pat kamkut tang coaching camp. Rebang yesim menta ngiyo banong kinong job wat ki university lebar. Ngiyo ban ai coaching ya ki athletes ki jungi na kene kadong ka time ki break students ki jungi. Bat haki competition ki paper ki student ki let ban yesim menta ki juwanra ya kanam ka burom lembaki medals ke baki kiyok haki events ke paper. But kane Muay Thai martial arts ke bangi ngikwa ban sedang ni pig student di badon ke interest hangne ngikwa ban ai ya kene ke jingkai pi kawai kalong ban promote ya ka koi kya bat kabar kalong ba ngin ai kalat ya pig student Kibadon ya kajing angnut ya kajing perang. Banyo ya kebukum kene kabu lembaga kene martial arts. Kabang itip bakalong kawen ki benta. Kabani rapru ifi lakalong ka self defense berkum juru na kabenta ban long ki kena kibala ban maintain ya kajong kajing em ban discipline lade pada kiwai ki benta. I mastari jungi bram hakle por basun in sayo ban batai pensai ya ka kebangi ngidon pada ke kebangi ni mu hak bedai bat ban peli yang ada kam ke jungi hang ne apo ke college ke jungi kane kalau kajing senang bagi community bagi wei ki students kin sayo ban join ya kene camping but
nang ni sakmatru nila bandon laga jong ka center ban ai kucing ya ki students ki dungi ki badon interest hakne ka banta ban ni community bagi student bat kente becenrang kin yo ban join hangne bat lese ka por kan poi arang kaliang jungi ka college ki don ya ka banta bane training kat bat kan ka muthai association lakalong haka district ka jungi lakalong hapo juga state lane kat kum ba kadon kam na kaliang ka college ki kloi pandai kata nam ta ka jing muto jung pi students tinganget ba kane ka program tanong kaweni program kaban yarap ipi student bakla ban iya lagi jong kasap ko jupi bat kham tame ba pilong ki student ki badon discipline ni lagi jong jingim la kolong hakan ngam perta kita gini kitin ba kindiat biasa mo pai pi student biasa mo haru ya kini ki master ki jongi ban ai ya ka training ipi bat kumang long na community baganom kut tang hani camping ka jongi ka ba steo andre ni don ka jikaman bah kini ki panai ki banwan ini bandon la ka jong ka coaching center na kam ta ka martial arts apo jo ka college ki jungi na ta ka jingto jo ki samla pule om tang apo jo ne college la se kan poi por ka bangila ban priang ru e ki wai ki samla jong ka ne ka dong ka thang da ka bai train kat lam pat ki wai ki por ki bahlor la ka ka sports department ani ka long e ka mothai association badai apo jo ka district ki college bon ngai pa pinyo jingku lembaga dan program kebangi penuh mulai. Presiden, founder, hadir ngalak pendap yaki kurs jongka bede bat kanika Muay Thai nadu pasdang ngalak qualified last year kumpuran masa kumuno hikai kumbukru ngalak pendap kurs kanika udah kebong one level Muay Thai ka OSM ngalak pendap haduka grade keba pasal bat hai India ngalong kumpai presiden ban ngadairu upapnya komisioner nak taki tinggal iso benong mengiso serong kari India kadon artu frateli ki ba afiliat ni abangi pelong ya ka tournament yo ka national kari hapo ka jingpet jingfi ki junga kumbangan long tingkal ban penya ya ka tournament hamtam ya ka national nang tang lapat kum international ngalalek ban sibenta kumba khat sautuli jaki world championship nadu kan nyu hadu ini sini akiwal country fair ngale mandri kita jinlek kade limba kajing sponsor nalade iyo ni sinam gibadap iyo jirap na kalian government hindiat kensoi aku bedai government kelap hai kemat isya kemoy thai kelai gilat kelti banyarap kamtam player ya bak player kendap nga bangale bisi beta kumro free judges kamut nyin haban pulut nalade di takada wanga bun perkam ya kemoy thai sibun kebenkam kemoy thai kebenuan hapo mokorwan sibun kebenkam hapo megalia lakalong hakano kadungta kumbang ijo ya keren bati ya keren hapo sports lane hapo directorate lane kabadi hapo MSUA ngawong berboriti balada kita kiwi kemoy thai kidon lai sautuli kemoy thai ti bidon kebor bupimpa niki katata jungki tuan na kano kemoy thai pide benyo ya recognition ngalada undon ji itu nangne na po ka United Muay Thai lada ka United Muay Thai kam bidon jadi na po skawal ngin mela ban kam baka MSUA banakali ka directorate ru kana mithu ini ting so nang mi so seram tang hapo arjar kan re bar hadu menta nyalayo ban simenta menta usnam ya kanika megla game kadika 6 megla game ko badlong hapo West Hills naru arpo trik hadu arpusan udah Januari menlas semsnem arpo arpusan tekini ki bro ki performance ngatrai balada nga kum presiden banlong presiden kam sup banong ban silong presiden ngin susyong dia habu silong presiden kamoy thai official habu silong presiden hak state to hak man lagi state representative komod baro kidai ki tinikal amar ki sopo kidai ki batrain moy thai ki tip sepang moy thai kumno ban kentiu lane kumno ban promote moy thai dina kataw nga ngan habi lakayem ngan habwan ham kurwat marwan aji kai pi ban selek nga iban simenta menta ya kami lagi next mundon ya ka state tournament kemlong ka 5th state tournament ngilap chong ya meeting bangin sepelong support pura le umno ngan chu ai dak city mas na city ong pina banwan no kata kasni
ring lai perkhat ban long nadu banai Oktober ring long kin lingba ke jibun kam junga nim semla ban poi te ngaso ban ong ai play pi bu si ajar ngu lingba ke jing plelat tunti ke jupi angai kumbang ngilong kumni kham tam i khina bidan nang ni ke jing don ke jupi ngala ban yen thang ne khmat lara pi pimdan ngasieng ni merwai da se ngakeren ni kenro saukun ki badan kini kenro ro saulian ta so banai kublai yang ni ya i chairman la dei banai kublai ni kom jumlien kro pai ba tai nervous tai nang berikai mai thai ni kron pai ba nang kham thlon kublai sipon ni bu ramse ki bang syafun da phone te kublai sipon ke jinglong pi kom chairman penya ya kanika jinglang jing keberen i babu ternyang badan ni ini kendo mata don hangneru Pak Tori udah student juga nadu menginang form ya kanika Muay Thai Association kapong wanra napo India ban form pemegilian nadu aja kan real tulai leka nu jar real terter ngalali national alai teli tulade ubayo medal hapo kumu national player tamasribo bagi patyo pat kita kijirku na kaleng jaka sports kaleng government kum ta teter dengan cukuran tindiat ni kebede buku Muay Thai laseng ya Muay Thai jong Muay Thai Association of Meghalaya ha usnem ar haja kan real kumut ar sautrik hau nai mi hau usnem arpo kan real nilale register bar hadian kata nilale ban pendap de kekus ban train port Thailand badin kan nyu nilala ban pelong ya ka tournament jong national kaba kat kendai teli ki state kelawan ban simenta hang ni apo Meghalaya pelong apo nihu kadai nadu artrik hadu lutrik lumbar arjar kan nyu dengan soun ongba kata kajing organize tournament kolong bukse yuso wala dangi mio jirap na government are limba kilat tilti nilai persang ban pelut besar hidalode dan rega Meghalaya kayo ya kan best team champion team hadis hak de championship teginang ya supporter kan hadu taksi dan soba ya kan ni Muay Thai kumang itip kiong ba the Muay Thai is the king of the martial arts and the king of the ring. Teki ong bu ba kadai kani ke martial arts bagi ong it is known as the eight limbs. Kabintip kita benta kabagi kiong hidup penenkam. Baria kani kalong ba la originate ru bala form bala penmi na port kari Thailand na du ki Arpo century la benong nadu khalai century bom syua keberang stang ke benong yo pertai dia so babling ong gi limbs bon kim sotu bon ki ong ki pakam Muay Thai ki bon ba kan rei ki dim sotu limbs mean ni punch da ka punch ko boning kong ka ba ni elbow ngai elbow menda ni ka elbow kemudian tonggoi nang tang ni ai ni ko siu ngai kai ni dan gi ki kalau siliang sini sau nang taki ongba ni degi limbs ni clinch ni sweep but ni throw kita kidi ba nakaliang joki teknik jong Muay Thai state tournament ngin sa select ya ka national but bejob na ka national kumur kila mele ya ka international ilong step by step jadi tak tahu ke ba kapelong kumni kala belong ba ngila benong ba kadai ke college abang perkat ngapai nanti kiong sengap sim college dengan iwe lawat pada yang tegi gimar marah mah dengan try abang ngapai ya kedua bubu mari wan kong ngambil wan keren ikan idom riang mah dan ndah le keren daga pun tadang nga pio yu principal pada yu doktor pio yu principal biar ke jembat perkat iyo yo principal yang pi ubadan kemesin ban ai ya ka keti kadiang common na ka taban promote ya ka ne ka sports kamdei tangka Muay Thai disiplin ngatrai kumbai principal la kran ne ngaso sibun teli ba hajan bro ki disiplin ngatrai ba na kaliang kane college pi si benda tengala benong ba ni ba kadai tang ni ke college kadai ka sin ben kong bat umau step uban kong ubangan yang ni ubangin ayak drink na ta college karena kani college nga habun tho ya kacingkan mau mentak sni nadum ta sni tho yu mau ba president Muay Thai Association bolong ru komuno hikai jong kani ka Muay Thai rengkat ba toni ni tho mau ban sa cingkan mau ba ya kani college
kadai limba ka jirap ni bebu ngilayo yuk kalan bangin play language yo ya training tengah kularu hakamat dulu ni kamut banga anuan hang ni tang hisen ngajak no bandrai kene college kan poi la se kalan poi kubur bau tu student buah napo poi dang te wan hikai ni tang stiu la aja no kikna kala sakma kikna kala poi keleng ngaju ong habang a form ya kanu ka association habang ibu ya kanu institute ni habdon kikna ke bolong qualified ke ban hikai idon ni shooting lala ban hikai pi ki ke bong pakla ban ki ke badang bun ngan dah habwan biang khane college bang kwa ban promote sekane college ke jupi kamai thai competitive mentang idon lai teligi events combat sports kemakaran manage pangi wede combat sports kata kata fight in the ring idon kering fight kering mah dayem combat sport kata kata kapaan idon ko wai kru mun kadai ka traditional kaba baro kita ki country ki banga ong mene pi shispa south atli country ngin hable kata ka wai kru jong ka Thailand ngin hab ya put ya ka ka traditional jong ka Thailand kadon namar boleh kadai ka sports ni mong bangi put ya kata namar kadai ka sport ka biunan tai traditional ngin haban put nang ta ka palai kadai kiong ki mai moi means kilong kum ki demonstration ngila belong street fight kala belong hasrok lara ki beliau kila ban kontak ifi kata ka de self defense kata ka moi mai dan menta hadu men ka demonstration juga kata po ngena ka ni belong Paris po France ka moi thai ka la ban i ka demonstration na ko wai kru ba hadu ka ni ka mai moi bat ke ni ka di sports combat ki beri kru interest ba anda bi bidon kina kum kita berkhot ngan sa ai kai kuna jongai kita ke ba le kawai kru la se umpanang le memai la se don kat ni kat tu bala step reke ke bangangan la nganga bangalong kumpuran masal ngahab yo nang tai kambai bubui pule ki yo tu doktor mo ngangan hab pule katai anura ni ngan hab tip ke ispang ko mai thai ke ispang kawai kru se pagum ta step dia ti jong kini ka moi thai jungi mata kumba pi mata ni pau ba po kan la kalong hakano kono nila organize siaka state hadu ke pesau ngimpat jua jirap na government kani kasien ke bankong huwa glasier ni yo jirap ni soban ai kulai ya ka directorate kula jirap ni tengah sei kena ngalai prinsip ta seki state tournament ngalai siaka national tournament ngalai international tournament dengan pai biang sedien Muay Thai Association ni affiliate hakani United Muay Thai Association India ni habdon kabudi ya ketika United Muay Thai Association India la pelong kumba arpu pratli di national ki state one form ya ketika United Muay Thai Association ka affiliate saka world saka IFMA kemud international Muay Thai Federation jong ka association kani ketika headquarter port Thailand bat paro ki world body ki baya affiliate bakani ki IFMA kidon kumba shispa South Atli country yang somnong kali kamdei ke berit habang ilai bensi mentai ke world championship kamdei batang Atli country last year ke mengilai menakani hu arfly po yu kidan habu shispa Atli country ki buan bensi mentai ya kani ke Muay Thai bak kajir hiru ya ketingkap jongani ke Muay Thai kepada live posnam ketingja dituki bat ni ong bakani kani na po ke IFMA ngelayo ru ya ka full recognition na kani ka International Olympic Committee te hoi wala da Muay Thai ka pat yo menle po kani ka makin sim meh ki events hari men ha kani po Tokyo bat menta ka balong men ha kani Paris ngelayo menle ya ka demonstration bat ngangai kini senam ki ban sawan ngangai Muay Thai yin sayo ban include hapo ka Olympic larangiyo ka Olympic kadai ka benta ka jupi ka papin tristom na benda bina ban simenta haki game pada haki tournament di fair. Tengah so kendiat ngapai siap bedi bagani ka nasiap pai kendiat haki ni lang sen niung ni yale penerbitan nang ni kilong ba hat artli lai tli state na po kari penerbitan ya kari na United Muay Thai Association ni so berang ni so serang ngayang nilai simenta 10 11 12 13 14 15 16, 17 kini kena dari support sampai junior kita lagi orang kaya youth
IFMA Youth World Muay Thai Championship. Tinggi sorong bana kalian kejelam kalian jungi niyo banyak compete hangtai hapo Thailand kepada kita ke World Championship di badan komisi sepak tam teli country. Teka jelam kalian jungi niyo yang tak kru niyo lightly medal nilai poin ban compete sudah ke final. Niyo lightly 10-11 niyo silver. Handreu penyu pentai yo silver, nang ta sinrang wei handreu penyu silver. Bar ke combat sport ngiyo bronze archery, nang ta bar kini kabadai jang wei kru ngiyo yau bronze medal. Kemun nyutuli ngiyo ora medal mentau senang. Bar ngi kermen banang ni sekman ngin nang ora syu namar bangaong ipi kemdai benong tangki Thailand kila ben compete ngi kasi ngidon kasap ngidon ketalen ngidon takagot sebong tempereng. Tidak ke skill, lada fi training, lada fi deep aku Muay Thai. One day salong kita kinang championship. Mga kularo kung bawa ibu nang ni, nginsay ke player nang ni, ke state tournament, ke bandai 100% ya ke national level, ya bandai hadu international. Kung bawa ibu ilaong atray, pinupuslay, let's say ke financial assistant ke lah, nakaling ibu let's say ke dan ringi kermen ru, bapi berkhot berat ni kena, pidai menlong. Disiplin. Baka Muay Thai, haba ka Muay Thai kampat yo bento itu gilogo. Pikir nem ti gilogo kibadan jongka Olympics, kibadan Olympics kiring ki bakane kune santli. Pikir nem untuk makilogo jongka Olympic. Ka Muay Thai haba kampat yo ban ka Muay Thai kampat yo ban bu ya kiring namar kadai ba empat yo ya kata ka naka international committee kemudian kita ki santli. Kita ki pillars penyong, kita ki paya ki pekerjaan ya ke Muay Thai. Kabaningkong kadai ka yung ka honor, bar kadai ka respect,